بسم الله الرحمن الرحيم. Ikaw rin muna ka doon? Betul. Ha? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari niya mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yari na isab kami ha jaman pagbabakbakan sing kita niyo ha programa pagtawahon sing kami paay na tadhabon. Harap niyo na pakain long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyat to pang subukato tanim katan, subay na to tumajawab, hahinang na to, hakawi na to di halaman sin dunya ini insyaallah, supaya madawhat na to imaksud kaya papanjarihan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya adlaw ini atau hawaktu ini insyaallah na yariin harapit niya ako pato amin pindua ko kabiaksahan long ta isay kalim nading amo na siya na in mamayta kato sinamuin waktu ini bang uno yung biya mga pajatuon sin kami insyaallah ta'ala palitapadal siya na to maspura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan sing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala amo inyang kamu bihayaon ni maalok kamu waktu bihaon ini yan kamu long tapamayway sing kamu imaalop kimikita kamu habiyaon ini long ta yari kami mga kaguruhan sing kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala amo in long ta kabyaksahan magdihil pangadyan ang kato niyo katan in duman ini ba nasin aki singguro ko kalasahan long ta programa sing kami ban singguro kalasahan Ustad Zakaria Muhammad long ta amo in kabyaksahan long ta pagagitaan sing kamu sa kabilang room amo in isnin bihay ni katwana malang isnin mahapon sinamon long ta ahad. Jadi niya in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala bihayaon long tayo kami to bihayaon iba singguro kalasahan muli amo ni rikamo bihayaon long ta nakabisita long ta in programa sing kami halom sinam kabulan insyaallah subhanahu wa ta'ala mag invite kami long ta mga guest speaker katwana long ta makaguruhan amo in long ta miwan kamo diha ini amo in dimihil kato ni pangadjian manjari long ta ubos niya long ta maglilay sinamo in maudo hikatukbal niya kato niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na biya paglamit-lamitan na mo in waktu nakapin sarta long tapaon ni mga pag sual jawab hantara sing kami amo in mga long takaunahan asuhon atau wahi pangasuho si mga amon kamo imaatod rakala long tanan na in kamo way waktu niyo tumawag kamo long tabi mga suho bangaon mga long ta topic biya mga wala no kaya pahaman marayaw atau biya mga kagunahan hipasawa insyaallah subhanahu wa ta'ala na kami riha ini namun long ta magsual jawab sarta jawaban sinamon lecture sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in mga pangasubo long ta amoy in hikatukbal niya biyayaon maudo insyaallah subhanahu wa ta'ala. So biyayaon katuan insyaallah long tabi mga tagdaan sing kita in pakarajan sing kita niya biyayaon itukbal na mo in kapatot hakuro kalasahan amo in dimil kato ni pangadyan haruman ini way narwaing den ka guro na to mulia Sheikh Alim Mursid Salahuddin falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga umat al-Islam bang mayan pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to yari bang mayan dihilan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sa rayaw-rayaw di hadunya labi-labi na dito adlaw akhirat
karna sin amin waktu kiarihil nato hi pamuso sin pangadjian maniyo tiyo hikarihil sin kami waktu yari hatungod sin pag-agama nato mura-murahan in mga pangadjian nyari magmunfaat muna panagbisara latun na pa mga dimurungog iwan pakato taniw katan pangmayan kita niyo halawm masih halawm rida iban ulung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya umat al-Islam in pengajian hika bahagi namu hawak to yari amuna in al-istiqamah pagpatutog atawakan pagpabuntul sing kita niyo hapag-agama nuto agama Islam hakarna mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpabuntul inyari hambuok ding hamanga sa taas-taas sa lago-lago darajat sin mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya amuin sa taas-taas maqam si mga mu'min bang in kaaunan nila matutog mabuntul doon ha pag-agama nila linga sabab yan sampai nasabot sin hambuk alim imam sin ahlus sunnati wal jamaah bi'anakan Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya rahimahullah قال سمعت شيخي ابن تيمية يقول أعظم الكرامات لزوم الاستقامة لون هي ابن القيم يرونgan kolongnya in guruko hi Ibn Taymiyah naghimumungan in agenya in sa laggo karamat sa taas karamat amuna in magpatutugkaw doon hapag-agama mo nga sabab yan umat al-Islam amu yari in mga amu in long tabian na napikil namo pangadjian hikarihil hawak to yari demikian lang Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya rahimahullah ha pagta'rif niya sin istiqamah in agenya al-istiqamatu hiya sulukul manhaj al-qawim amuin in istiqama lang ya pagnganan amuin magadkaw doon ha manhaj al-qawim amin in agama Islam dengan sebab yan in Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hawaktu siya yasubu sin istiqamah ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun in agi sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hakarna siya puasin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa taas derajat manusia hatungod sin amuin pagpatutog ha agama Islam in tanda niya hapanagnaan sin agama Islam na julja na ningkatan nahihiluhala ningkatan ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa in Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu timutog doon ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ding sabab yan in siya ding hamanga sa taas-taas amuin kamulyahan dihil kaniya sin Allah ta'ala pagpatutog niya sin pag-agama niya agama Islam labi-labi na pagtauhid umat al-Islam ding sabab yan in ayat yari tafsiran sin sahaba radhiyallahu ta'ala anhu ya Abu Bakar long ya alla tusyriku billahi syai'a amuyatu in hatihan long sin al-istiqamatu fid din amin magpatutog ka wa agama labi-labi na pagtauhid in di mo subay amin limbangan in Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat kaniya hang sulag uno hatin niya in maksud sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yuridu al-istiqama ala mahd at-tauhid in doon biyan ha kasampurnaan sin pagtauhid in atin na istiqama di ayat yari in hapamaham sin sahabat yaon nasabot bianakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu demikian aon ding hamanga kaulamaan wa si mga sahabat bianakan imam ambuk imam sin ahlu sunnah wal jamaah Mawardi rahimahullahu ta'ala qal in panafsir niya sin ayat tadi long niya in ayat yan aun siya khamsatu awjuh fi qawlihi ta'ala thumma istaqamu aun siya 5 tibayhuan panafsir si mga ulama ahlu sunnati
wal jamaah. Ilima tibayhuan panapsiran si mga ulama ayat jadi misan siya amin dugaing sumagawa yung maksud niya hambuukda. Kaisa long niya tumastaqamu ala anna Allah rabbahum muhda. Pagpuas sin amin himumungan nila intuhan namo Allah subhanahu wa ta'ala nagpatutog sila ron na pag-agama amuin tinya tiqad halom sin pangatayan nila in Allah subhanahu wa ta'ala amura intuhan tupot subay amin sumbahon nila inyat tulong niya long Imam Mawardi panafsir hi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu iban hi mujahid demikian ini karwa long niya istaqamu ala ta'atihi wa ada faraidihi in hati lang sin istiqamah rendi amuin tumutog sila ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala serta amin ha pagtunay nila sin mga kaya fardu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian inyaon umat al-Islam himumungan siya Ibn Abbas Ibn Hasan Ibn Qatada radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian al-qawl al-thalith long niya ثم استقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت أمين puasin himumungan nila in Tuhan nila Allah subhanahu wa ta'ala nagpatutog sila piatutog nila in pangatayan nila doon ha pag-agama hakarna sin Allah ta'ala iban himinang sila sin kakahinang amal ibadat tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diagpakan sila sin kamatay in hatinain himumungan niya tu qalahu Abul Aliya was-Suddi rahimahumullahu ta'ala. Demikian ini kaupat dengan mga himumungan si mga ulama tumastaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Hatinya in hikaupat long nila in panafsiran sin tafsir sin qaul sin Allah ta'ala ayat nasabut tumastaqamu amuin timutog sila doon ha kakahinang biya sin katutog nila doon ha himumungan hakarna umat al-Islam on waktu in manusia maluhay hiwissara sin simud sumagawa on waktu labi tuod mahunit ang gautaan sin ginhawabaran iparagbus sin ginhawabaran ding sabab yan ding mga panapsir si mga ulama in istiqamah bang uno in atin niya biyungat sin simud mo bisara sin simud mo antakul la ilaha illallah rabbuna Allah na subayat tu hati niya ang gautaan simbaran ingkatan sukang sila ilaha illallah subayat hati niya layuan ingkatan niya tu hati niya hika larak amin sin la ilaha illallah. Demikian yan hikalima umat al-Islam tumastaqamu sirran kamastaqamu jahra ha hinapusan himumungan si mga ulama in atin niya amin panapsir nila sin istiqamah rendi amin puasin himumungan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan amin tuput tunggal atin niya amin pagtag-ipunan na piatatap nila pangatayan nila in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala ha katapukan biya sin kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ha katampalan amin ha waktu sila kikita sin manusia nga sabab yan umat al-Islam amuyatu inding hamanga maniyu'tiyu panapsiran si mga ulama hatungod sin al-istiqama fi dinillahi azza wa jalla. Sumabot kita hadith sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kalabihan sin pagpatutog ha agaman to agama Islam. Akhraj al-Imam Muslim min hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qal. Long hi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha long niya naghimumungan in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw amal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in amal matutog imano si amin nagpatutog siya ha amal ibadat amin nahinang niya continue hatin in kakahinang niya misampa in kaaunan niya amal tiyo inyatu labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala deng sin amin kakahinang mataod sumagawa amin mabugto siya behan.
Dengan sebab yan ding ha mga syarahan ni Imam An-Nawawi rahimahullahu taala long niya anna qalil ad-daim afdal min kathir al-munqati'. In kakahinang misan in kaunan niya tiyo bang mayan in siya tatap matutog am imano siya nagpatutog siya agama misan natin niya kulang in amal ibadat niya puasin faraid in maksud din di mga nawafilul ibadat na misan natin in kaunan niya tiyo bang mayan matutog inyatto labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala din sin amal ibadat mataud sumagawa am in mabugto siya bihan. Jadi ini umat al-Islam taon na to ha mga zaman limabay biya na sin Ramadan yaon mataod manusia amin kitaan na to in sila halom si masjid si masambahayang mabasag mo sambahayang sunnat mabasag magbasa Quran sumagawa hawak to na naiko din bulan Ramadan na agad nalawa nito kanila di nga sabab yan in pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala at bang kita ni timagna ha uno kakahinang taat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga pagbasa sin Quran nyari iban sing kaibanan na patutugon na to dihilan na to waktu misan na kuman maniyo-tiyo amin di na to hati niya katinggalan in ami parkala ami intiagnaan na to hakarna laung sin hambuok Imam al-Basri rahimahullahu ta'ala in agniya ya qaum al-mudawamah o kamu mga qaum ko at tinatawalam sin hula niya qauman niya pagpatutug kamu haagama hakarna long niya inna Allah ta'ala lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan duna al-maut hakarna in Allah ta'ala in wayroon niya hinangan hati niya hinapusan in kakahinang sin mu'min kuno in hinapusan sin kakahinang sin mu'min bang lumagpak na kanya in kamatay di nga sabab yan in kakahinang umat al-Islam wayroon siya pangumulan kuno dumatong in pangumulan niya amuna in amin pangumulan sin amin tao naghinang bang di matungin ajal niya na doon haon ampa mabugto in amal ibadat niya adapon bang di pa dumatungin ajal niya na subay continue in kakahinang niya misan hati niya tiyo hakar na inyato labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini demikian kaya riwayah Imam Bukhari Imam Muslim min hadith عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه hambuk waktu long hi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha simud pabaiku in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawaktu yattu aun sa'bu babai namisita kana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha in agis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisiyan faqultu imra'atun la tanamu tusalli ya Rasulullah in sini babae in siya mabasag mag-ibadat in tanda niya di siya magtug magsambahayang haji harum na unin agis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum min al-a'mal ma tatiqun pag hinang kamu sin amal amin sa kadar kakaus-gausan niyo wayroon kita diak si Nabi sallallahu alaihi wasallam amin magpatao sin amal ibadat pagpuas ito hibin tarabyan di tarakakausan karena in kakahinang mataud hati niya mahunit ito mag-istiqama karon na amal yan kakahinang yan nga sabad din mga sunnat hati niya amin kabayaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam misan kaunan niya tiyo bang mayan hati niya amin continue in amal ibadat sin manusia yon. Iban lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la yamullu Allah hatta tamullu in siapahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala di siya pagsumuhon manayma dumihil tungbas kato tanyo sehingga kita nin sumuhon mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabab yan, in Allah subhanahu wa ta'ala masi manayma, iban masi imbaya niya, hakakahinang si manusia, bang mayan in kakahinang si manusia at niya matutug doon hapag-agaman niya, continue in kakahinang niya, bang siya imukab na sin amin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na suway niya pangayon patuhan, iban suway niya sandalan, in magpatutug siya, hakar na inyaon hikataas sin darajat niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana
أحب الدين إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه إن kabayaan sin Allah Ta'ala amin labi kabayaan sin Allah Ta'ala hatungo sin pag-agama sin kita niyo bang in hang katawren kato taniyo matutug siya doon haamal ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung sabab yan umat al-Islam in Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magtasji siya magbulansang ha mga sahabat mag-amal ibadat dengan sebab yan ahul hambuk hadith lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu tinya in hati sin saddidu yani as-sadad isabatul al-haq amin bangkaw mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatinya puspusain kaagimu bang biadin in hikakugdan sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna din naman haniat tumagna pa himumungan sampay bialong ta amuin kakahinang bang mayan niyaon hati niya kumugdan hakarna in amal ibadat bisa siya mataud bang siya di kumugdan inyat turi siya tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan hawakto in hadith yari yung si mga sahabat amuin pasingurun sila biya sin pag-ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam na masigpit ito mga sahabat nakarna kaingatan nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam duwaing aon ding mga perkala kakausan sin Nabi di kakausan sin umat niya dengan sabab yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu bang di na kamo makatudyo pa amin maksud tuod misan na kuman amin atin amin makasuok di na kita yung mga sahabat di nila nakasinguran in Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa kasuukan nila in ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian lang si mga ulama umat al-Islam in kita niyo di na kita niyo makasingod si mga ibadat si mga sahabat karena kalamahan sin iman sin kita niyo iban hati niya kabisian sin kamatauran karena sin atin niya kagalib-galiban sin dunya na misanda kuman sumibo atawakan magad in kakahinang nato biya sin kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya sumagawa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasin himumungan niya saddidu wa qaribu long niya wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali sumagawa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanbi hati niya tianbihan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam masupayan hang kataw rin kato taniyo bang kita niyo mag-amal ibadat amin ha amin di kita maka amin long tabiang biya mangandul tuod ha amal ibadat tamin mag-iyan kita long ta atin na kita ini biya mga kimugdan na inya to hati niya pangayon ta pa Allah Ta'ala sumagawa di kita da akon si Nabi sallallahu alaihi wasallam pangandulon pa ibadat dia kita sin Allah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam papangandulon pa Allah subhanahu wa ta'ala karna lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali ingatan niyo in hang katauren kanyo di siya ma salamat sin amal ibadat niya di niya hikasud palom sin sulwa karna sin tao sin amal ibadat niya lang si mga sahabat wala anta ya Rasulullah sampai ikaw ya Rasulullah in agis Nabi sallallahu alaihi wasallam qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sambil lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in ako di da in amal ibadatku makasalamat ka ako minkan in ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam at nakalando bang magbasagan da ibadat umat al-Islam wayroon na maka atuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon na makasibo ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa kabayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin in pangatayan sin ipon niya sin umat niya di mabugto dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin di papangandulon doon ha ibadat kahinang niya karna misang paryadiin in kakainang tawyan mag-ibadat di yat tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam hika salamat kato misan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malingkan im makasalamat kato bang kita hiluun sin Allah Ta'ala palom sin rahmat niya iban kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna umat al-Islam im magsud palom sin sulga inyan ding rahmat sin Tuhan iban ding ha kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kau dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabihan na ikaw na in na nagparuntungan ding ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian
siap busin hambuk waktu in hambuk sahabat nangasubo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'nakan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك long niya ya Rasulullah baita iyako kuno hindo iyako sin amin himumungan haruwaing riwaya a'tasimu bihi amin kabawbugan ko di na kulong nga mga supupuas din kay mo ya Rasulullah unin agi kaniya si Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim pamungkaw pa Allah pamungan in ikaw nagparatya na pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasin namin himumungan nito pagpabuntol kau doon ha pag-agama mo di nga sabab yan ummatal Islam in pagpabuntol ha agama in siya hatin niya sa lago darajat makawa si mano siya ikaangkat sin darajat niya ha hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin amin nasabot takaina himumungan ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a'zam karamat luzum al-istiqamah in sa lago karamat kamulyahan sin mano siya bang siya matutog doon hapag-agaman niya so mga ummat al-Islam diha ini uno baha ha nasabot takaina hatungod sin ang pagpatutog bang kaw nakahinang amal ibadat uno ingkatan amal ibadat bang mo siya na ukab uno tusoy natin niya manoy tuyan ataw kan onling mga amal ibadat isyunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam inhinangon mo aun waktu tinggalan mo lang si mga ulama rahimahumullahu ta'ala wa zahir min as-sunnah anna al-a'mal fi hada ala 3 maratib in zahir hatinya matarang ding hasunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hatung sin pag-istiqamah kakahinang na nabahagi siya hatu maratib al-martabatul ula ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه ويداوم عليه في السفر والحضر كصيام أيام البيض وركعتي الفجر والوتر وكذلك قيام الليل إن بنبدأ مرتبة الأولى لون سمع علماء رحمهم الله تعالى دين همغا ككهنان أمئن سبي atin biadi ni pagparagbustakan niya long nila impanagnaan martaba amuna makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltazimuhu aun ding ha mga amal ibadat in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatin niya pagtinggalan yulazimuhu haununing kahalan niya di siya pagtinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudawamu alaihi bisafari wal hadar salida in kaaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam hatulakan atawakan doon halom sin hula niya aun ding mga ibadat di pagtinggalan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diha ini lang si mga ulama in ami mga ibadat ba si mga masabot tayari in sunnat kaniya bangkaw nakahinang na ibadat yawn ukab mo na siya subay hatin niya di mo na siya hatin niya amuin tinggalan taasyan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakarna siya pangagad mo pangupi hakakahinang si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lain mga kakahinang di pagbutasan si Nabi sallallahu alaihi wasallam salida siya ha tulakan iban long tasin halom hula kasiyam ayyamil bid amin magpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ha atin ayyamil bid biya nasin hang putagto kasuwangan hang putag upat pa hang putag 5 kasubangan inyari in Nabi sallallahu alaihi wasallam ding mga amal di niya pagtinggalan salida siya hatulakan iban sin halom sin hula damikyan long si mga ulama wa rak'atay al-fajr iban sin amuin tuang karakaat sunnat al-fajr inyari damikyan di pagtinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam salida siya hatulakan iban sin halom sin hula niya labi aw labang halom sin hula damikyan iban sin witir wa qiyamul layl iban sin amin pagsambayang tahajjud harum la long Ibn Abbas qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyam al-bid fi safarin wala fi hadar in kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya magbuka ha ayyamul bid biya sin nasabot kaina
amin ang patag to kasubangan ang patag upat pang patag lima long sing kaibanan ulama tumagna siya ang patag dua tampay ang patag upat walakin in rajih sin himumong si mga ulama amin ang patag tupa ang patag lima. طيب لون ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا في حضر يتو هتنغسين أمين pagpuasa sin Nabi adapun ha tungusin amin salatul rawatib na nasabuti Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya rahimahullah hindi pagtinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam din mga salatul rawatib amuna in salat sunnatul fajr inyari malagguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam salida siya hatulakan iban sin alam labi-labi na alam sin hula adapun in kaibanan na longhi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الراتبة غيرهما يعني غير ركعتي الفجر ويرون لهم يكي رواية ها النبي صلى الله عليه وسلم تمن بها ينسي صلاة الرواتب ها فنوان puasin amin سنة الفجر ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه bangsiya in kauna ni Ibn Umar bangsiya panawan na di siya magpalari dingha duang karakaat sunnatul fajr at niya di siya magsambahayang rawatib aduga ing rawatib dingha sunnatul fajr hakarna amuyatuin kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar kanu la yaziduna ala rak'atain long niya nakaagad ako nagpanaw-panaw musafir iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan ni Umar Abu Bakar iban ni Umar in kaunan nila katan di sila magpalabi ding haduang karakaat at niya salat qabla rak'atain qabla al-fajr adapun in kaiban niya tin sunnat hati niya hindi na siya sambahayangon bangkaw hatulakan amura in hati niya in suy sambahayangon in salatul sunnatul fajr dengan ini dengan sebab yan umatul Islam long si mga ulama ha mga ini perkala in sunnat in subay agarun na to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian in martabat thaniya long niya ma kana sallallahu alaihi wasallam yaltazimuhu min al-a'mal wa yudawamu alayhi fil hadar dun as-safar amin hikarwa martabah maratib amin aun waktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam matutug siya tutuganin amal yan bang siya ha laum sin hula at niya di eto mabugto din kaniya adapun bang hapanawan na di na siya paghinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in upamahan niya biya sin sunanur rawatib biya sin kaina in sunanur rawatib umat al-Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya laum sin hula nari to din ni pag niya di niya pagtinggalan abadan laum sin Arab di niya pagtinggalan dengan sebab yan in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu karena di matungkan niya wufud kaya tinggalan niya in salat in sunnat qabla dhuhur artinya amin qabla dhuhur yun dong karakaat kaya tinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ding sabab yaun in Nabi sallallahu alaihi wasallam biyayaran niya karena ding mga artinya adat si Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin al-muwadaba alaiha amin di niya pagtinggalan in amin rawatib yaun na hawaktu ito min kaya tinggalan niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam giyantian niya hapu asin sambahayang asar na long si mga ulama al qada amin qada in pagbayad sin sunanur rawatib ba'da salati fi waqti nahyi bi ana sin salatil asr ba'da salatil asr inyan an pakatan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi adapun in Nabi sallallahu alaihi wasallam puas sin amin pagsambahayang niya waktu yaun dawama alaiha hati niya piato continue si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagsambahayang niya puas sin sambahayang asar inyat tulong Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya nasabot niya ha Zadul Ma'ad hadha wa amma al-mudawama ala rak'atain hadha
khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inya tu tertentu haja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza amila amalan athbatahu. Longi Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ang siya maghinang amal ibadat na patutugon niya. Ang sabab yan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya amutin kakahinang niya. Ini ka tu maratib ma kana sallallahu alaihi wasallam yaltazimuhu min al-a'mal wa yudawamu alaihi fil hadar ma kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min al-a'mal fi waqtin duna waqt wa fi hal duna hal. Ang kaibanan amal ibadat pag hinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kaibanan waktu sumagawa haruwaing waktu di ito paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan kaibanan ambok kahalan paghinangon siya si Nabi. Sumaga haruwaing kahalan di siya paghinangon si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab yan lang si mga ulama in sunnat din dihay ini amin agarun mo bang unuin na hinang atau akan pirdakan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mithaluhu siyamuhu ba'd al-ayyam ghayra ithnain wal khamis. Biasin pag puasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam harugaing adlaw ding ha ithnain iban sin adlaw khamis. Inyan hati ni aun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa aun waktu ri malingka din ithnain iban sin khamis hati ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ang sihalom alom hula daw ko natulakan na hati ni daran yang pagpuasa di niya paghundungan. يداوم عليها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن أغنيا النبي صلى الله عليه وسلم on waktu in kauna niya magpuasa sehingga ipamungkan niya si manusia long niya biasa kaulala di na magbuka in Nabi sallallahu alaihi wasallam halong puasa na hajja. Sumagawa bang siya isab makabuka na sehingga ikapamong sing kaibanan long nila la yasum in Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya magpuasa. Diha ini long si mga ulama in sunnat amin di kau magpatatap so pa amin magpuasa allo bihan. Sumagawa in sunnat biya sing kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam aun waktu magpuasa aun waktu ri haruwa ing dengha allo isnin iban allo hamis. Sumagawa lang tabang tulakan na inyat to hati niya di paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam misanin allo isnin iban sin allo hamis. Umat al-Islam dengha mga fawaid makawata namin nasabot ta kay ha istiqamah in istiqamah min kamalil iman wa husnil islam. In amin pagpatutog si manus ya haagaman niya inyan ding ha mga amuin kasampurnaan sin pag-iman si manusia. Kita amin manusia bang siya matutog kapag agaman niya hati na manusia yan kasaksian mo in iman niya hati niya sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin amin mahasin al-Islam din doon kanya. Ikarwa biha yanalu al-insan al-karamah wa yasilu ila a'la al-maqamat. Ing hasabab sin pagpatutog si manusia pag-agaman niya mahinang sabab hikakawa si manusia sin karamat hati niya kamulyahan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kamulyahan pa manusia wa yasilu ila a'la al-maqamat serta hikasampay niya pa sa taas-taas bubutangan darajat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya si mga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum makarna sila natin asyadun nas istiqamatan o mudawamatan ala a'malis salih. Demikian ini kata umat al-Islam al-mudawamatu 'alaiha 'ala al-a'mal afdal hatta wa in kana qalilan afdalu min kathir al-munqati'. In amal ibadat amin matutog imano siya amin continue paghinang niya sin amal niya inyaon labi inhalga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ding sin amin amal mataw sumagawa amin magkabugto da biya sin hadith nasabutan kaina hadith ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha long niya kana nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal in
atin niya amal labi kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin matutog siya continue misan in kaunan niya tiyo karena biya nasin agi lang hi Imam an-Nawawi rahimahullah anna qalilud daim khairu min kathir al-munqati in atin niya amal tiyo bang man siya matutog labi indayaw niya ding sin amal mataod sumagawa amin magkabugto siya bihan inhinapusan ummatul Islam faidah makawa tarang istiqamah anna al-istiqamah dalil ala yaqin al-insan wa kadhalika mardat rabbul alamin li hada al-insan bang imanu siya yan atin niya matutog siya pag-agama na dalil dakula insiya halaw rida iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ni umat Islam amoy to hati na indeng ha mga maniyo-tiyo pengajian tinay karil sing kami murah-murahan magfaidayat to paginhawabaran namo iban amin muna makapag-istiqama kami ha himumungan akan nabi anasin agi on waktu ing kita mulai kita magbisara sumagawa bang amin magparagbus na amoy tinhunit niya yang sabayan pangayon tadi pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita ni rijikan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin istiqamah amin matututumutok kita niyo pag-aga masin kita niyo sehingga umabot in kamatay pahangkat orang kato tanyo mahuli amin tutuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangon na kami Islam ito na tunad yung huwag sa lingkat-lingkat pengajian kaya tukbasin ko kalasahan padayaran sin al-istiqamatu fid din amuin pagpatutog sin kita haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatutog sin pag-ibadat patuhan rabbul alamin alhamdulillah ngadto malano masawa in kalilay sin guru kalasahan Sheikh Mursid Salahuddin padayaran sin amon maudo kaya tukbal niya katuhay doon. So inshallah subhanahu wa ta'ala mga palangon na kami Islam ang pawakto na kapinsin kita niyo ha yaon insyaallah ini pagdamit-damitan sing kami biya mga hilaway pagkasuha katuan in paliharan sinamon maudo na sabot sing guru kalasahan hay doon paliharan sinamon lang ta istiqamatu fid din. So manjari mga palangon haram Islam ding mga nasabot niya hay doon na in kakahinang lang ta pagpatutog haarama ini ding mga lang ta kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sata bulan sang niya kato niyo katan kaya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla in long na labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamar ibarat mahinang sin tiap-tiap ipon amoy in long ta daran niya hihinang at istiqama siya tutug hihinang niya kakahinang niyan wa in qalla minsan pa yung kaunan niya long ta tiyo-tiyo amoy adto indeng mga long ta sarayaw kakahinang pangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala di makna bang kita maghinang mag-amal ibadat patuhan rabbul alamin simuda pardo simuda sunnat bang tanahinang na ini kabiyaksahan ano tutukan ta na ini karena amoy ni kakahinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So nasabot siguro karasan kain na aun ning hama kakahinang long ta mga paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam paghinangon niya long tabang siya roon muqim hula damikyan mang siya musafir paghinangon niya ra isa mga sheikh di mo nasabot na ng kain na aw may sab kakahinang long ta mga sunnat hihinang niya sindoon pa siya long tahula ato muqim pa siya bang siya tulakan di niya na paghinangon. So amoyad din biya mga long ta mabaya na mo asuon mabalik ka sheikh biya mga mangyari ipatarang magbalik yan to biya nasabutin to rin mga sambayang long ta fajarin ni sheikh ha. So mabaya na mo biya mga hikuan magbalik din namon long ta biya mga kakahinang long ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam amon long taon ni mga sunnat hihinang niya sampai pagtulak-tulakan hihinang niya ra aw isab di niya na paghinangon katuan amoyad di biya mga long ta mabaya ta dungo balik ka sheikh namon long ta lilayan hato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya muda agama Islam sambatan silang guru hatinya mawaya ta hatinya balik in amin pasawahon man tiyo magbalik in amin nasabot niya kaina aun ding ha mga kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya amin doon haula paghinangon niya damikyan bang siya hatulakan paghinangon niya hatinya amin istiqama in Nabi sallallahu alaihi wasallam continue kakahinang na tinya ibadat yaon matutog tinabian nasin mga nasabot ta kaina kasiyam ayyamul bid amin magpuasa in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin amin
ayamul biyod. Ayamul Biya na biyod. sinilang ta putag tuwang putag upat ang putag lima So, kasubaran. tiap-tiap bulan siya. Tiap-tiap bulan. bulan. Tiap-tiap bulan. So, yan to sampai pagtulak-tulakan pag Sampai ginagawa niya. na tulakan pag hinangon si Nabi Okay. sallallahu alaihi Kasi wasallam. limang kasabuhan na riyad tulakan siya, hinangon niya ra. Hinangon niya. In dalil niya قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا في حضر في سفر كذلك لا في حضر النبي صلى الله عليه وسلم di siya atina magbuka di siya atina mamuasa siya ha adlaw yaon salida panawan iban sin doon siya ha hula niya. Okay. Demikian in sunnatul rawatib inyari buko natin na paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam siya tulakan ang mura hindi na pagtinggalan in salatul fajr. Atin na sunnatul fajr. So, yung rawatib siya, di niya napaghinangon. Hindi na paghinangon. Bang siya pagtulak-tulakan. Bang siya tulakan. Okay. Dahil sa babay tulong si mga ulama in sunnat amin agarun tain kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam pag kita tulakan di na kita pasambayangon Sin rawatib. rawatib duwa ending ha salatul fajr. Salatul Fajr. So, salatul fajr siya, amuin lang ta, 2 rakaat sunnah, 2 before rakaat sinsambahin kita sunnah, sa before fardo yan to. Okay. Okay, alhamdulillah. كان لون ابن القيم لونيا ولم ينقل عنه في سفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الراتبة غيرهما يعني غير سنة صلاة الفجر قبلية. طيب demikian ini ka amin lang tayo karwa ding mga nasabot ta kaina aw ding mga kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin paghinangon niya bang siya alam sinhula sumagawa bang siya ha Pagtulakan. tulakan di niya na paghinangon sa bang siya alam sinhula abadan di niya tinatinggalan Tinggalan. di niya pagtinggalan biya na si mga kain nasabot amin sunanur rawatib inyan di pagtinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda niya nasabot ta kain na sehingga ambok waktu amin di matong on wufud di matong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siya nakatunay sa salat qabliya adh-dhuhr na siyang bahayang si Nabi sallallahu alaihi wasallam puasin sa bahayang asar. Artinya pagpuas lang Ibnul Qayyim wala wa ma'alayhima. Tiutugan niya to si Nabi. Hati niya puasin niya to Nabi sallallahu alaihi wasallam di niya pagtinggalan. Puasa sa bahayang asar sumambahayang siya 2 karakaat. Sa bukod ito rawatib siya kinito. Bukan rawatib. Bukan rawatib. Pag samayang din na rawatib sa akan na lang niya siya buti Ibn al-Qayyim Zadul Ma'ad lianna sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatahu tinya patutuan niya continue niya sumagawa lang niya hada khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia itu membatut singuran niya to khas pa Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun inamin magqada sin amin sunanur rawatib waktu puasa bi awqatun nahi inyaun am lil jami lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sing kitab umatnya makajariat tadi nabang kita wil kasambayang menjadi itu bayaran ta pagkada iban ini katulang tanasabot ta kay na amuin biya na sin kakahinang on waktu paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam on waktu niya paghinangon ni in sunnat din dito biya sin kakahinang sin Nabi biya na sin mga puasi na kinaadlaw isniban iban adlaw amis on waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lang hiya Aisyah kana yasum hatta yuqal la yuftir artinya continue puasa niya sa bang siya makamuka hatta yuqal annahu la yasum artinya sunnat itu artinya bukan namin mudawama bangkaw lang si mga ulama nagmudawama kakahinang yari khalaf tas sunnah artinya sunnat itu artinya amin bukan kamu mudawama alayhi amin betul. So alhamdulillah mga panahon kami sama sawain long ta jawab siguro kalasan padiharan sinadto. So only ha mga long ta kakahinang inadto kabalikan namo atin abang in hihinang mo yan long tadarang kabyasan hula. Amon doon pa ka pagtulak-tulakan. Atin bang ko pagtulak-tulakan misan di mo na mahinan except si mga nasabot yan to kain na amoy paliharan si mga long ta ayamul bid to atwana atin na paghinangon nato sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sibot ta siya mukim atau akan hapag tulak-tulakan. So amo yan to mga palangwan ha kami Islam. Demikian aon yan long ta mga ingkita long ta on kabyaksan hinang ta ibadat long ta sunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang ta. Naman jari long ta ingkita na nakapagtulak-tulak biyaya na nakapagtulak-tulak wa ta na hinang. So ipangaso on yan to. Sa pamain kakaunan ko magsambahayang ako ataw akan magbasa ko Quran tiap-tiap dom.
amon sindoon pa ako hawla, wala pa ako lawta tutulak. Naman dyan biyaon, nakatulak man ako, tinalingap daw sa simaton kabisya, matod transak, di ko na mahinang inamon magbasayad to dum-dum. Unubahayad to, lawta, ingka kahinang yadto. Masipahisulat ka ko, biada ko, miyamas sa Quran, misan ko pagtulak-tulakan, pasal wala ko na hinang, pasal sinin ako, yadto ako pagtulak-tulakan. Arapon bang ako mukim, inadto hinang kurumdum. Amo yadto, indeng mga lawta, pangasuo inshallah subhanahu wa ta'ala rin mga lawta kakahinang amon natin hukuman niya tiututuan mo hihinang sindron pagkahula sa wala mo na nahinang pasin hapag tulak-tulakan atawakan karwa wala mo siya nahinang katuan pa sa sininikaw lawta halam sakit na imparkara yon lawta sunna bukod siya pardo bukod siya pardo nahinang mo sinamon waktu makasay pa kaw manjari nasakit man kaw wala mo na nahinang. So, wab na mo pa sabihin lang tabi mga sunat na kuman. Bisan ipardo, ini mapindanin kay Fiyas yung pagsambahayan kanya. Amo yan to. So, yung pangasubo yan to, si mga longta. Mga ngasubo. Banggo kaya tinggalan in sunat daran ko hihinang. Atin niya, tutukan ko hihinang. Sinamon, makasay pa ako. Hawala pa ako nasakit. At tawag kanihinang ko sin mukim pa ako. Wala pa ako pagtulak-tulakan. Biyayaon, nahundong ko. Kala na sinatulakan ako. Ataw nasakit ako. Uning pangasubo. Hinangon pawayad to ato surat pa sin Allah taala kako bilang nakahinang da ako at wari na amoy ato siya Tulang ko to, delikado. Na mga bista-bistahon sing kita in kuan. In tungod paparkala yadto. At niya in siya butid to sunna. Sunna ka to ano. Aming kabiaksan daran pag hinangon bihan. Na yadto sunna. Misanin wajib in hukuman niya apabila aun sawab ini wala mon hinang biasin masakit aun sakit bihan aun kamaapan sabi ay takato bang muri karausan ini lang tahitindog hilingkod mo bang muri karausan hilingkod iko lang in kauna na jaamo hindi siya mahugto yato in istikama di mararan amin hinang nito sabab biasin sa bahayang, o ito dapat di man galing tinggalan. Labi-labi nin wajib. So, kaya tuod siya amuin. Ini hikatunay sing kita. Sabab, inya to katantan, ayaw pa ka, ibutang ta, amuin, ini kakausan mo pa magudo. Misa naman hindi mo nakakausan magudo, subay mo na hitunay. Okay. Awairon mo do, aon nakamapan mo, bistahon kayo mo, ini ka nakapagudo. Alhamdulillah. Bihad to. Amo yan inamindeng nga mga ini pagparakag sinadlaw ta'ala kato hamin kita lang ta tutug doon namin yung kato in sipat lang niya alistika mapidin sa mahalga din doon na undeng nga mga ulama nagsabot in pagyanon istika mapidin nabagbot sinto parkala kaysa na takwallah kato niya tauhid ay karuan niya tauhid kato niya al-iman. Habuk ding hato naig di namatay ma. Inista ka mapindi. Si po tang higin tauhid. Yaw nin takwallah, yaw nin ini tauhid. Ay ini kuan in uno yon. Iman. Di na. Matay ma. Sa win takwallah, amin taakan sinallahu ta'ala yang langan sumayra. Jajarahan mo niya. Na hambuk tauhidin naig. Yato yung sabing doon na kapin. Di dahil sa manjari. Atin niya subay jukop, atin niya malangkom sintuyaw ni pagyanon istikama pidin. Narang mga timbiya mga kahawpuan niya, min tiututukan, min parkala to, doon sa kahinang sing kita, yaong kita timututug ha, min pagyanon istikama pidin. Awad to. Wallahu alam bisawab. So, alhamdulillah. So, amo yan tukatuan yung kahalawaan. Alhamdulillah. Kahalawaan sinamon mag-istiqama ka. Mag-istiqama fidin. Natin ya, na bang mo sa atin na hinang nga tukabiyaksahan, arapon mang mo na wala na hinang para sin aon to reason dak wala, aon sa wandak wala, tutug da ka, masimasyal susulot kayo mo inshallah subhanahu wa ta'ala. Nakahinang da ko kanyan to. Marami siya ng hadis masabot kayo niyan. Tulong niya. Khairul a'mal, madama alayhi wa in khalla. Buk riwayat. Atin ya, ini sarayaw-rayaw amal minsan na siya tiyo-tiyo atau lang ta mga anin biya mga atau tiyo-tiyo yung pahala diya yaon bang mo tiyo tutukan malambo na ito pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala
Malago na siya. Malago yan to. Oo. Amo na. Oo. Ang pahadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon lang na atungod sin amon to Sheikh atong kasulukain. Katarangan niya daw na idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'mal muqiman sahihan. Yan din bita si Nabi sallallahu alaihi wasallam rahul Bukhari. Pabila masakit yan ang buok ipon sin Allah Ta'ala atau hapag tulak-tulakan siya. Sulatun da kanya biya dasin amon nahihinang nakabiyaksahan. Amon doon sa mukim pa siya ato amon masamupin Sa pamaranan. bang mani sabing pagtulak-tulak ito, Hasara. Hasara. Bang hata dyan ba man na masyal, Correct. naglibot sindun niya ng isang isa. Naman ito. atin hasara biya mga tulak mag-usaha katuan tulak mag-usaha Tumulak, nag-ibadat, nag-ibadat po Allah si subhanahu wa ta'ala. mga tumulak pa paghadyan, Amo yan, pag-umra. No. Inya to katantan. So continue ra. Namuday ng mo ito. Continue ra. Oo. At obya sa pamakatuan ng bukusog sa pamay kaunan niya na magkiamol lel siya dumdum niya. Naman jari ang wakto lang tabi mga diaog sa singkaro niya. Nakatugtuon siya sampay nakalok, nakapati siya lang na sambahyang fajar na. So wala siya nakauno. Wala siya nakahinang sinamunad. Sa kabiyasan niya magtindog siya bisan na kumandwara ka sa tungan doon. O so wala siya nakasambahayan karena naraog siya singkaro niya. Sampay pagbulat si mata niya lang kasambahayan pa dyan na. Nainat tulong si mga ulama habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulatun na kanya biya siya kapag kiamon lain sa ta impagtod niya to sadak kasi Allah Ta'ala kaniya. Ako ito Sheikh, alhamdulillah. Yan katatang si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Aon din dito rin ang mga biya nasabot kain na ito pero na naman din ang mga hinang sin Rasul din niya pag lang ta butasan at tinatutog siya hinang niya to si Buddha doon siya mukim siya iban sin lang ta pagtulak-tulakan biya na sin namin salatul fajar. Naon nasabot din doon haon duwa kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy di niya yadto wala niya katinggalan sa lukay niya buhi. Hakabuhi ni. Ang buhok dito, amo na niya ito nasabot ito sa Salatul Fajar. Ini karuan niya, amo ini ni witir. Al-witir. Sa mablong niya, indua ini, in sambahayang Fajar, amo in pangukawan sin ibadat, sinaminadlaw yun, sampay na pamabot na parum. In witir, amo isab in manambuli sing katan ibadat. Masya Allah. So hati nga, dahil hapakukap pagtambul, yaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inamin dua yaon naman jari lang sin mga magbibisara dengan mga ulama in amin ni bang muna langkom katantan napadukop mo in amin katan sin piardo sin Allah Ta'ala iban na sin katan kasunat-sunatan miya magadha ini pardo at inamun ini rawatib miya magadha pardo iban na sin kaiwanan gianak mo rin doon ng mga kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hawak to sin pag-ukab mo sampay panatambol mo jukop siya amin tibuok daon sin malaikat pataas langit tiap-tiap ini isnin iban sin hamis amad din amin kuan niya naamo yan amin kuan dahil mga lecture tato nasabot dito in witir sa Pinali nga mga dua kakahinang turong bakas kaya Katinggalan Wala na. katinggalan. Kasi muda siya hawla, yung tulak-tulakan, hinang niyan to. Masya Allah. Sabab on saan din sa mga amin biya mga nagbangga lang nin dua hadis riwayat Sibu Dianas Ibni Malik tungod sinamin pag ini unini pag sambayang subo ba amin lang niya pag ano yun pag Sambay mo ba? ay sambayang subo awon kwan niya awon kunot Kuno to. Namun sila may hamok din hamangayad tulong niya in Rasul ini mazala yaknut hatta para kahulhaya amo ating pagyanon doon so in kunut din nito kung pagyanon kunut ang hinang sing kita pagsambahaya sabab in pagyanon kunut din doon sa sinarab tulong qiyam imana sing kunut atin niya in Rasul bang siya magsambahayang malungay tanda niya ini sambahayang niya sindum amin nakakadihanas biyita niya biyan nanatad sambilin tuhod niya miyagada Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sambil nakaniyat siya lang niya bang bayon in Rasul yung mundong na
So, hindi niya nakasandaan. Hindi na nakaya sa Oo, namod to. Sabab amod di pag yanun kunot matan na rasa sinara. Buko lang tamin magkunot. Buko na mga kunot ha kabiyaksan sing kita rin suway So, magsanggabi. tulog kiyam ka to. Tulong kaya min maana sing kunot. Masya Allah. Amen to. Amod to. So, kung nagbangga ka to, May nagbangga ha in hadis ito sibu yan to riwayat ti Anas ibn Malik. Oh, Okay, sahih. alhamdulillah. In hambok riwayat amin lang nga in Rasul hawak to biyantuhan siya sin mga ini mga Arab. Ah. Amin nagkunot siya hakataan sin waktu bukon sa sa bayang suko. Oh. Kataan sin waktu. Kalam sinang kabulan. Alam silang kabulan. Alam silang kabulan. Kalam sinang kabulan Musim na kayo. buka di siya tulunga hat katihabaan. Katihabaan siya, Kalau kanya buhi. kalau kanya buhi. Palagpalakan na lang. Karena pamamsing kaiba na lang yan nagdugtulin hari. Nagdugtulin. Naway nagdugtulin Sa to ay. pamahaman. Sampay nakaisagday na isa kaniya Rasulullah. May takaw yan. So iwan na yung tuhod niya. Nagpalit na. Kapag sambayangan. Subhanallah. Masya Allah. Pasal siya min lukay niya yan tumaguno. Nagluruko malukay, nagsusujud malukay, nagtitindog malukay. Masya Allah. Tama to. So, amoy to katon pag hinamon. Ya, malago pengajian nya tu kato nanti hato Oh, sina wala. hat dua hadis itu subhanallah. Hmm. Ono tu bang te. Hadis tayo karuwa-ruwa. Tinawa ito na ako dito eh. Pero hakuan sa dihamin pag-explain sa din na kulang. Alhamdulillah. Bihat to. Masya Allah. So, amoy to. Alhamdulillah. So, kahalagaan ka to, alhamdulillah, sinamon lang ta. Pagtutog ba Saan tutog hay na? Naghainang Tinamisan niya to tang tasunang kana namatang ko nampay kihot ba ko lang ko in sunna di mo manjari gaan-gaanon. Sahih. Magkaw nakatindog na sin sunna sumay mo yaon ituoy. Ituoy mo na. Sa lusun mo. Oo. Sa mayta sambahayang sunna yaon din rukun yaon dain wajib yaon din sunna katanagaw niya. Sahih sahih. Naman mo kaya tinggalan in wajib kaya tinggalan mo ini wanyo nin umay in rukun uni din naman bukon na mag ganti ka wang siya kaya kulanganin kaywanan natawa wajib bihan subay ko magsujud sa hawi Sahih. bihan to siya Alhamdulillah. naon yan daan nga dahil lang nasun na ka pasal sinuusa ko manaw bihan magtuy-tuy Sahih. nawihan di man jari gaan-gaanon mga yan kata So, amoy to, alhamdulillah. Walang taring mga amoy. Sa tingkat-tingkat mo ko kaya tukba sa alhamdulillah Pala na sinadto niya. di man kakunahan natutulin yan amin ha kita maghihidang suway to kita amin doon tutugay na Kita tutog. simuda amoy inlong ta ini long ta makaanin ko na tawa tiyo-tiyoin pahala ni hapangatod sing kita bang tayaon ini tutukan ninyaon na biyabay tayo sub kato Uy, kinlan jabalan Masal. bisan na siya tiyo-tiyo bang yato magganap bihan may nang kunubo Kang sin qal innal jibala min al hasa. minasa naman na sa to kinlan jabalan Pasil-pasil dan pati mo na lang buo. Amoy to, mashallah. So, yan to. Narabiyang kaya singkon, masabot tabi, sinamin Quran. Nambiyay kato tanyo, in Quran, ayaw ko imiyan in alif lam har, hambok Sahih daho. sahih. Tuo siya. Tu sih. Na in tiap-tiap hambok huruf, hampo. Ampu. So bangkan niya alif lam, may magtikatluan. Allah. Nampay ang banos niya ini, hamang nga sila, bang bunalin itungan nila. In katan sin huruf halam sin Quran, 2 milyon, Allah. 200 tagkawaan nga iwo. Allah. Nalipat ako nung makahangpo. Magahangpo. Bang umatalo sing Quran, aon katluan tag 2 milyon 200 nga ibo mo. Mashallah. Karayaw. Subhanallah. Na, kadiling lago niya. Amo na tulog tayo sa baba. So, baba na yan. Allah yudha'ifu liman Yun na yasha. siya. Allah. Depende ka ikhlasin para kayo. Depende ko amin ka-istikama mo. Istiqama mo. Depende ka-istikama mo yan. Alhamdulillah, mashallah. So, amoy do, alhamdulillah. Ang kan nasabat si Ibn Qayyim al-Jawzi na palihun daimun khairun min kathirin munqati'. Nauna. Na intiyo-tiyo. Alhamdulillah. Kakahinang mo sa bang Na- tutukan mo yan, sila may marayaw. Sambatan dawi na sin kuan, pagbalik-balikan sing kami, mga katotay manguran. Yung programa na to ini, pangasusin Allah Ta'ala subay na to majawab. Paay na Pain na tayo. Harap niyo na pakain. Alhamdulillah. Na ang kanaon din ng mga nagjawab siya to ay nagtapsir si namin ayat ito. Paay na tagabon.
Ila Lata wal Uzza aw ila Allah. Wafirru ila Allah. Firru ilallah. Tawid na po Allah subhanahu wa ta'ala. Napa sumayarap Allah Ta'ala kita ma'amil. Alhamdulillah. Bida din kata di kay kita kay banan bang o kabugaan lumayo din. Lumayo, Pag kita kay Allah Ta'ala. Gaman sumuk Aman kita sumuk. Labay rin pagtaat po Allah subhanahu wa Dapat ta'ala. nung ngirabang kau sumuk pa Allah Ta'ala hangsang, sumuk kay mo siya hangasta. Astagfirullah. Kung kau sumuk kanya hangasta, sumuk siyang lupa. Allah. Ay mana niya, makauno pa yung Allah Ta'ala tumayma sinamin, maksud mo yan to. Way mo pakiabungat pa Allah Ta'ala, yan to na magtuwing jawab niya. Subhanallah. Ito na magtuwing panayma niya. Ang mga tinsapa, naturod tawi ang mga maglupas sin kwanta. Sa manggaan-gaan sin pag-agama. Na bangkaw makuyag makapagbang iban tuan wa rabbul alamin labi in tayo sa Allah Ta'ala duba magpukal sinik. Bihan to na. Bihan to na. Walo ba yung? Alhamdulillah. O ba waktu na to? 2 minute ako man. InsyaAllah, ito katantaan, kalau kabalikan na to, InsyaAllah, bang available din Sheikh. Insyaallah. Balikan na to. Longta, tiap-tiap ang kabulan makalisan. Insyaallah. Hawi ada sindom ini, at inahinto na kapi na tawa upat, na kita ratin Pagsusuan na yung sa kapi, mga insyaAllah. mag-sindil-sindil din di InsyaAllah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah. Na iwalik ko kayo mo ikaw yung maghatam. So alhamdulillah mga palawan na kami sa ito na to na daong tabi ang mga kiarungukan in dilayan sin kaguruhan sin kamo alhamdulillah padihanan sin namuin maudo al-istiqamah tupid din namuin pagpatutog ha pag-agama pagpatutog pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya way ta in istiqamah rendi law na hiyal istimrar ala ta'atillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi hatta al-mamat atin pag istiqamah rendi ini amuin law tatutog kaw continue yung pagtaat mo po Allah subhanahu wa ta'ala na rin hapag along taha hinamon mo in parda agan niya sa tatinggalan in uno na mapanglangan niya sampay pa amuin lang talo magpakay mo yung kamatay amo yan to mga panahon na kami stam karna na in pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat in yan hati niya suway in makahulong na kanya bang dumagpak na yung kamatay wa'bud rabba hatta ya'ti akal yakin sumbahin Tuhan mo Rabbul Alamin pag tag-iipon ka po Allah subhanahu wa ta'ala kung nung ka humundong bang dumagpak na kamo yakin yakni al-maut amuin long ta kamatay sintiap na pangkaturing katon niyo so amoy di pagtawakon al-istiqamatu fid din kato na atin ay pagpatutog mo ha akama mo so insyaallah in kami alhamdulillah di magpaknin wakto patubtuon na mo ridto inamon long ta wakto sing kami hawiyaw nini sarda insyaallah subhanahu wa ta'ala bang aon pabyak mga kabuhi bibos-bos kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na makontinue na mo ra in program na mo long ta sa kahaba biya sinamon mahapon sin ahad dum isnin insyaallah ta'ala nagkakitaan nyo kami magbalik iwan sa mga kakuruhan amo in long talimihal pangadyan di hatampat mulya ini magsukod mga palawan ha kama Islam ha patay hugsing kamo mamaid kami halapal kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah.